kasngi kaladan kajing yalang lem bagajing play ke sangut shi para keper dawai kenbat hamau pat ribhoi district. Hagani kajing play ya ketika keper dawai kenbat ladon lang ubat WS Manar Chief Executive Officer ke Meghalaya State Planning Board ke Sorkar Jilla kum Ukongsan lem bat ubat Alphonse Bert Carsentiu General Secretary ke Hills Farmer Union kum Usumbur Kongsan ubak krau maulong presiden ke HFU ke Ribhoi District kirang ba shnong bat ki dekat ke HFU nakate ke Tan. Haba keren cikilat patai kubor hadiang kejing play ya kani ke keper dawai kenbat uwe na kinong tung yiki dawai kenbat ubala pau uba Roswell Shadap ula ong baki dawai kenbat kasi tenrai kin don bor satya ladaki klau ki betap kisha wiang ding bat sya penjulor haukun bendreu. Kumta ula kerpa di kabor badai pej ban le ne thau kilat kilenti ban pendu pendam ya kibakum kini kirkam dusman babean batkum juru ula kentu lang ya kinong song ban kiar na kikum kini kijinglet dusman namar ki pendu ya ki dawai ki kenbat ba kamai mariang kamai ramau kajuai badru ka pendu ya kijing kurku jongka nadu ki ding ki siet ki merat bat kisim ki do hi solansar kaba nakong hi kaba pelong yang abangan le gene bangan bu ya gene marna du mensuang asya idon gene ka kamesim ban ik ya ka me mariang bar khoi kijing don kijing em jongka te hadin kijing perkhat ba sani bah jonga perkhat ba kini kijai kembat dawai kisin kesngi kin sadu kinduk kindam nak nemar baka mariang bar khoi kala sangdan tengah ting yo gine bar khoi kinduk kindam nemar ba hak jinglap jungan nang duk gipor barang kena kini gilong kijing kerku nang bata ginong kendong kibayo ya ki jing sumarma ke ba kijing pang ki ba rit ki baria tunun kam lek che hospital kamtam kum kijing pang penhiar ki kisyo ki suot pri ki khiang kena bat kumtar ter te la dagi haban lek che hospital gilong kijing lusan go kraw nam ta kamtam nam ta ki baduk teng iba kisin ke sengi kini kin sadu na te kijing tumu junga bangalek kene gilong banwan ra lut bar khoi ki ja dawai ki badon hakadeka dong bar katang jingi kiron sibun ki ba ni dang dei banwan ra hangna ki don ki hajar jak ki dawai tempat ki badon naklau ki dang don ngadang don katong banwan ra lo di kita hangna na ka batak ji munte jong ki longdin ki jungi hak ba kinum la sibun i ki kum gine seklau te leng ba jong kane ka jingle jung nya kum gane na kila bani i bat kila ban don kami ki na ka batak ji nu kam ki haka pang sudom jong ki hapo ki kesen jong ki kine kidon kibangi yo na kaliang jongka government lai saujai bunyi sim na kinosari jong government debat kibabun kide kiba ngisim na klau ka kubor na kaliang jongka bang kwa ban pensiluri kipa ba kalong ba wal ada kinum la ban le ka kum kan ka jeka bakin thung bakin rip kan sumari ki te ka kubor sik pa ba kalong ba kimde ban penjot ya kemariang kimde ban thang klau kimde ban super jewelry ki lada kinam penun kami ki kata kadi kubakan kwa ban Aisyah. Nagaliang ga office jongi ga kat state national plan board idang gi kalat ban rap kini nongrep kembat dawai kasi ban penek persa ini dawai kembat jong ga jaka jong ni hane makalia te nagaliang jongi nga like one ne ga jaka jong di ba Roswell Shadap bukbi ga khat menta kadiga herbal hops ale i bala thong bunjai ki jadiam dawai bide bat kumno mungin penek masa iki ginlong gila suma ladon ke ka jimpang hasinong matang ne wat we ki wen national we district ro we wan sim ni di kembat khnang ba kini dua kembat bela thung te bela lum na wal magi ong na wal in thung te penek masa nang gi khnang ba ban ai kum ko kanja awareness supaya ba ni de ban penek masa ya gini kinja kembat dawai beran haga saudong sokon jungi kenang ba kalawe jung ka jungi kanong ko phanai tan agleng ka office jungi kum ka harbar garden idan ki scheme ke bakhat kata ka central scheme bak sarkar india hi ka prislur ya ki nigi nong ai dawai kembat bikin rep haga jika jungki ta ganing scheme jungi kadon ga khot ka kadon daga khot ka subsidy ba onong rap la dap thung tengin a jingrap liki ke
ko gidan saw jaj sanjai kita ka kejo kesong ha kenja dawa ba kembat ba kum pai par lengkom yang pai par lengkom khambram ta unu tamarin tamalaru khamnuna ka subsidi tigine ki bun jaj dawa giba gil ka ba korman dia kala prioritize henry kata ke ba prioritize kemudian dia ki dan tang spo ka sanjai po khalia henry bat hagaji kenduk kam dengap ki nongrap dawa kembat ba kidan ka jing ga sistem ban penyayo henry ngala persiang ban maria konsol berkiba pikirap khambun kadon ke company sedekar ki banwan thiet yagini naki tangala kerpat iki ba kian khan khambun khnang ba nyintai op bat ke company ban sabat malawan makaru maka kadon kam digital daga spotro kasantrok nama kiru kin perkat ya gejinyo nong lam dagi wan sende kin thiet wat unong rok kin kin yo nong tentang kerpat ba iki nong rap jaman ke thang bikin sumpah bikin learning dan kam gejirap ngila ban pensnai te skim kat kum kata ki list bagi sendra kerman dia kabu ini